Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Chinsa ni Isato na ino mwanchi umurigereria kerokoro kwigena kwa nevu na nogenderete kwegokia kubwate mirubirionsi ya Ndizi TV na buo obwansu bw'Gusii kokwarigania SMS Amayia iri ngumanye unanara yana kwariganiria senchira ere eyo bwekiranu koreneri tangante ima tigataranyore gatiari ngwariganiretie asobenye bateme gusiara moya yamba chikunyaonia akorere amasao amente kurwa secha eria genderete ase basimegete ase migondo yabo abaremi bechae kurwe county ya Nyamira kuborwa gutumeka moyo buya erio gokinarigesa leo hii miezi mbili jaribu kukaa na watoto, jaribu kuona watoto wanaishi na kina nani, watoto wanachezea wapi, watoto mwaweke karibu. Twara chinga kikorenda abana baino chinga kiechicheru sentambe no koboria kogenderete korwe wasa baibori bonsi. Mwache atufanyie kazi na mupe ile heshima yake ambao sisi wenyewe tumempea. Abamenyi be ward yabo gyakumu koboria chinga kinyororo korwe waso mu MC obo erio kobaikiraniria amagendro. Omwanchi omurigereria yo mnaenda manke ngo kwariganirio nkumanya senchira ere yobwekiranu Petro mukiranero koine kya chibichanerio gichago ikeire asense moimanyeriro ni gotokubwaterana nere Joshua Auta ere triane Everline Osero sanga na intwe goika omwerio Amayia ye Chinsa Isato asenchira ere yobwekiranu tokuyachaga korwa se county ya Kisii awase enyagetari ya Oasis specialist street kolyalero yabage gotwara umuyiga abwo gochengera abaroire ba kansa bari babiri n'uburero bwa kansa abusamoroira kansa wetanyegeka kemyaka 5 hayaniga gocha ekerobono oromutienyi bwogochengera amarwaire a kansa asabanto bagenderete koborwa kwesokia irio konyora oboringoria na konyora obokonyi bwagenkyo kubwatkana na amarwaire au agusane na amarwaire a kansa murikeito dipo nasanya na ikranasa yo na utwarganiro rwatyo rwa senchira yobekiranu Chinga kiere omutienyi bogochengera oburwaire bwa kansa. Rituko ryo gochengera emyaka 5 gochia sabanto bamenyere n'oburwaire bwa kansa ase kegetambe. Enyagitari ya Oasis specialist nigo yaba abantu wetanya imyemo libagaligiya ryo gochengera ritukeri nabo igo konyora amaegerio. Siku hii ya leo tumekuwa na event ya celebrate miaka 5 ya kuwa na support group. Martha Cancer Survivor Support Center ilianzishwa mwaka 2018, kwa hivyo leo ni miaka 5. Na hiki kikundi kimeanzishwa na kina focus on wanawake na wanaume ambao wanaugua ugonjwa wa saratani. We celebrate aba mama n'abatata baitu chindu chetu chonsi bari bakuru cancer survivors. Gati yemechando bakonyora ase ebinyoro nigo eko bari baga lioko na cheki na asenchira etaliendonge. Napata changamoto nyingi sana katika community, familia, wengine wanaacha na familia, wengine wanakata moyo katika njia ile ya kupata matibabu, lakini katika kikundi wanapata marafiki ambao wana encouragement. Omojega uyu nyaragwekiranwa no mugaziri bw'obachenu bwe county ya Kisii Ronald Nyakweba amona barai aho nigo banyara ko bayinekeria abantu okugwena ku burwaire bwa kansa. Ugonjwa wa saratani sio kifo,
watu wanaishi na wanaponywa wakati wana ugonjwa wa saratani na wanaishi maisha ya kawaida. Tali ngamuri kuweneka no urwere na marira ndonsi na malaria na marira ndonsi nabo kuwa na gitari wewe rio owe Patia changamoto kuona kuwa wameweza kuishi na wamerudi katika kazi zao za kawaida. Wanaenda shambani, wamerudi mashule, wamerudi biashara, na tunaweza kuona kuwa maisha yao imekuwa kawaida tu hata kama wana huo ugonjwa wa saratani. Chinga kiechio abamenyire n'uburwaire bwa kansa asegeke getambe gwetania emyaka 5 nigo banyara gusanga ayaiga 2019 mutinyore ngo kabiri kana na bacha kabonga skani bakanyore gentungiri yakire igora ne kengamne gutunu getikirimi ukuna kwa kagane kigomira kiningwa tiwa nale kurara. So for me na ndio nimekuwa mgonjwa ilikuwa breast cancer. Kwa nini wanashikwa na breast cancer? Yes. Wanashikwa na breast cancer and I am one of them. Naambia hata nakuja kuona mwambie unaona mtu mgonjwa anafika kuelewa. Ngajaka mbiyande nani ngenda kwa ubija amario ombi mbija na ayetu na akolete nande ningenda te kliniki na inde ningenda kwa wa mario gande kuna gutumikandi na sai na nyanjite na wenire na ba mitongo batebali mwanyorira abanyori banyorira ubiro gusaba gaka nkuwe oburwiro bonkuwe na buri na baigoni go baruo koboria abantu wesokia na konyora kolengwa kira chingaki elio gotoria amagima yabange. Ugonjwa wa saratani ni kama ugonjwa mwingine ule, ukiupuuza basi inaleta shida. Kama vile tukiwa na malaria, ukiupuuza utakuwa na shida. Kwa hivyo naenda kwa hospitali mapema na tuweze kujiangalia. Igo etoko basaba abantu baito abasai abaga abangina banyana gakinyagira cheto mapema bakoreru cancer screening checkups. Ukiona utafauti wowote ule, hata sisi ambao tumeshafika hii hatua tunajiita survivor, ni lazima tukumbuke kwamba na sehemu zingine za mwili ambazo zinaweza zikajitokeza na matatizo tofauti. Yinko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa senya gitari ya uwasi specialist egotoka imeye kaunti ya Kisii elietaria nendipon asanya Mia muno muri keito dipona sanya se oroboti ururu ikranu umunyegabwe misenchenu nigo korekana asenga yo MCA wonyamira zipora matundra amono waziri we county yo Canada ngwenyi asensemo ya kierira ime umuchokeroka airio wakangambia mono yemagega yenge yogo saganwa na basalia ababete bakoiba enibe nyinge ubutkubuokera ritko ria Jumatatu eikeyega abaraya abetkanisa nigo baikirana akoru nagotera nambagendere gusabira enkeyo asinonya nabo abarai gati abo MCA we wodi ose MCA nyambega gisesa abakagoteba buna ayabage gati abakagerwa babere bakubekwa byara nemeroberio yobotuki negendrete nigetambukiro kirichiko nigo kerachi kubwatwa nonya nabo nigo umuwaziri Canada bagakoenekia guse wakangambia mono ase oko asenya sae aso kubasubura korwase goso muchando yo na watana nigo barachikwero gima asogo ikirania obokoreri asenchira ewenereta asabamenyi be kaunti ya Nyamira. Tumefika hapa kuwa pamoja nanyi familia na kuhakikishia kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda. Nabasbati babere abo banyomire no mugako yomoni gobona bagendrete ko yaetera amakongwe chinyingenjo au anene gosinywa gwikirania amaganio abo akiraritko nabono nigo bakuboria obokonyi korwase abasamaria bayakobakonya eriyo kobasira kwegendereria ase amagima bo muri keito Julia Kerbo no roboti urwaso bwime.
Mwanchi omuligere lingo sabo kwa biroro bauti orundo chikugochera sege kagetarie getambe korubono togotigana nayo nigo abaiboli nabo igo aborokia bagendrete gochengera omuyega gusomoroberio OCBC anene chingaki aborokiwa bagendrete kubekerwa chiutwa gochiase ebirengo au nigo bono abaiboli babere bagosemiwa chinchera chyo kubarenda abana babo naye nigaenekiwa ase skuru ya Mama Rebecca Academy omurike itapol narisa kama na ikirana sayo na gutwarganiria oroboti orwa senchera ere yobwikiranu buna enjera moyo kosira abana na kuba omoyo bwokogendera na masomabo nigo eskuru ya Mama Rebecca Academy yatwara omoyega bwokubachengera abana. Charles Nyakundi, Director, Mama Rebecca Academy. Children graduate from us, we give them certificates. These are certificates of completion showing the child that the child has been able to go through grade playgroup PP1 and PP2. Omoyega oyonigo orawa amonomageni wesko Nancy Namoyo nomo director weskuru eyo Charis Nyakundi abuo ase abaibori na barimu banyora amashairi koruase abana abuo. Omo director weskuru eyo nigo aerera chistechi abanabo bagwetera. When we get these children, they are baby criers. They cry like young children. We nurture them, and by the time they are in PP2, they can be able to read, they can be able to write, they can be able to converse, they can be able to recite, and they can also be able to sing and entertain. So our school does all that. I encourage all the parents, those who have young children, school-going kids, who are going to start school, to bring them over. We'll nurture them, we'll look at their talents, we'll do all that is possible within our means and reach to be able to bring these children nicely. Nere omageni wesiko na kwanera obuya wa CBC. I'm Nancy Namoyo, the sub-county director, ECD, in charge of Bonchari sub-county. I'm so delighted to be invited here today for this graduation, and I must congratulate the parents for this effort they are doing with this new curriculum. I must say the new curriculum, that is CBC, it is expensive, but it is the best. The reason being, it nurtures all the potential of the learner, all the talents of the learner are being recognized, as compared to the other curriculum, whereby the learners used to be ranked from number 1 to the last one, where you get that this last learner doesn't become motivated as much. Nigo asemia abaibori chinchira chokolenda abana babo, anena mono chingakiechi cherusa entambe. Sometimes it is good to learn your kid. Usinipeleke kushago kwa alafu baadaye. Sometimes, you know, there is that bond that you create with your child. Hii maneno ya watoto wanafungwa mpeleka akae na baba akae na soka. Mtoto anakuwa hapa anapata zile tabia za huko nyumbani, alafu baadaye utasema huyu mtoto wangu hapana. Kana yeye nurture that child the way you would love that child to be. Abaibori na barabunigo basanga omogokobo ase ogochengera abana abuo. Kwa majina ninaitwa Madam Deborah Kibageni. Nimekuja katika hii shule ya Mama Rebecca. Nimefurahia kufika hapa hivi. Tumekuja graduation ya watoto wetu. Mimi niko na mtuku wangu hapa hivi. Tumekuja kusherehekea graduation ya BB2. Enbwato moko manene asomwana ne Frank Mark achire gereti mwana manene nimbwato moko manesa egento banyuchwa kainona ba bonsi piba Gusii skuru enengia sana nifakie bwato musingi omuya huko igeka abana. Kuripota ya Ndizi TV ncheria na Apolinaris Akama. Miyamono Apolinaris Akama se oroboti ororo ikiranu mamincha ya matukama gega asemega yabana goswa grade getanga nigo se grade 1 etabetege kwenekiwa ugocha komuroberio OCBC nigo bono kwa enekirie ugotuboka kwemeroberio au ase chiskuru asomojega oyoni gwenekiwa ritkoria rero ase skuru ya Loisa Academy omojega obwatani wa no gosabirwa kwa borokiwa be grade ya gatano narimo anaboigo ogosie kwa weskuru bosio bwa matema
mwayo akipsea ase abateneneri gosaba orokiwa aborokia beskuru eyo baba kwenekia buna emerobere mekiranu yabereke gwikirana umurike ito dipo nasanya na manke. Mamiche ya matuka magega asemeyega y'abana goso egeredie getangani etaka enekiwe ogocha kwa muroberi OCBC nigo kwa enekirie ogotubuka kwemeyega ase skuru ao asomoje gojwe oenekigwali tukolia lero ase skuru ya Lois Academy omoje gogwatani gwano gosobera kwa bana be grade kya gatano na limo nabo igo ogosie kwa wechi skuru bwesio bwa matemwa manene ayo agochiko chaka eikigocha Samaria tangoro kwa Melchizedek atika mo director we skuru egoro kwa Lois Academy lero ni gori alengeri tukoli nene ase skuru yeito esengenjo twabwate abana tware gokorera masabo wa grade 6 na abana ba PP2 bari ko graduate gukwanira igoro jemeyega yabarokiwa kubikirwa chigutwa ase kerengo gya PP2 eyo etarenge ororo ase amatuka maega omunyakerogo bwe skuru eyo ya Lois Academy Justus Motumbi niganyara kwerera obuya bwemeyegeywe ase abarokigwa amo nabaiboli baito korumagega mbalenke ko embrace amangana yo okora graduation ceremonies. This is really a very good event kunyara kumuleka baiboli baroranga umuhimu mwana ko graduate from one stage to another nerie igono nya mangana sibista lengo teri ni dinja lengo yo gukora chi ceremony bunechi kera gwetera ceremonies bunechi konyara tora baiboli twa batoko batebite needs ekie maseo matagete amatemwa akepsia ni gora chikokarekana sentunda ya kabere asomo director bwe skuru yo ya Lois Academy ayo akera ekoko omurobiri OCBC ase ogokinia na kuorokia ebyegwa ochia saborokiwa ase grade ya 6 nerenga kiya kabere mwako kabere bagwe karansa amatemwa grade 6 igabo mwako mutangani igabona igabako genda grade 8 na nigo togoteba ngambia muna serikali go support program ya CBC eyitoroche igenderete kwagaja chitaranta chia banafunzi buya mono igo no muroberi oromuya otakira ka supported na abantu bonsi na baiboria nensengima nigo boigo banyara kwerera emiroberi eskuru ya Lois Academy ebegete elio gochigosaseria ase CBC emeroberio ebwenete koigwa ne skuru chinde abarimu baitonga bakoire toli training cha CPC elinde batu ale skills kire nafu oikupi abana samangana ya CPC kuna kolengane serikali ya bire kolenga abana babire bakoro talent cyabo biya nainde toka nda gusabira abarimu beji skuru chionsi kya kenyengima babe bako participate in all seminars chikoletu cha CPC elinde beikupi na knowledge ere sufficient konyara gusuguma abana baito bamanyenga CPC nkieta gedindise generation chinga checho mbanyara kwereneria mbuya mono gochia asa baiboli gosira chisemi na boigo kubaganeria aborokiwa amaya asa matemwa manene ari bosio na ko akira baiboli mbuya mono generally saurio gwanja ko toa abana bina Lois Academy environment era ya masomo gerengia na ende na voto promise ti abaiboli nga tunyare gosira abana konyora kisemi kiri baganeti asenga kiyega especially amangana CPC abana bale bago chikokara matemwa form 4 na ba standard 8 nigo toko basabera nyasaye abakonye abaebirengererie biya bakora matemwa abo noboremwe na ande nabo toko sabanga amatemwa aya ababere buya egere bajoine birasi binde bikobwati Yinko ripoti ligeta seni kia Ndizi TV kuruase skuru ya Lois Academy yuko toka Amayia County ya Kisii elietaliane ndipon asanya Togotigana nayo nigo omusibati oyo mokorwase ensemo ya basbuge taorio imeye bunge ya bubasi abirekawe sokya na kwerera makongwari bawetera asengeyo anene ogo taikerania amagania bo akeraritko nene magega iyo musibati oyo kwerera buna nigo babetega kunyomwa enga asibanyomire abasibati babire ikyuke ireire omugako ye kubatiga bachandegete asibono baganirie obokonyi bwabene umurikeito Julia Kerubo no roboti uru
Nechi kilometangi Isato korwa setani ya Nyamache, Bugetara Ward sub-county ya Nyamache. Umera na familia ya Merin na Jacqueline abasokere tumogakoyomo na konyora abana 14. Inchara na maruire n'ebimo byabo byabire bikuba cyane familia ye wethani miaka 20. Wana watu tubwato bakoma bana sana. Nchibie koma enunandika kondwarite. Mbwata wana saba bali. Abao. Saba. Abasikabane. Wasikabane amura batatu. Wachikanya gitari. Nyonya mati indi. Igongo andore check up. Ngoya nani check up rakiri rende. Naombe sati yongo chiero. Olwa ndenga ndikisiri bosongo. Naona waga ndata ndenga wikangani Italian na wakiri bono besanchio. One ne kinko genda bana babwato one tubwato bakuno kindi gitayo. Na kyori iri nyagitari bese tayo. Abana abani secondary bari bose abandi primary abandi secondary. Bari ne purema secondary bari. Bari ngabari secondary. Babiri bari. Moiseke abaiseke. Moiseke mbona ali nane. Awona naba iri bako basomi. Taringa ninche nkurwebesa. No yo mitonera na bara kina bangwanda bali sukuru. Nende na njirende teyo. Basi na mami akito chapakuru. Anja Marieta nenkuru kumeli kwambuka. Enkaya itentangani nkurgo wasiga lebo kimweli. Oyo mumanyo nyanga. Tatabiri tukondiro aboko taranyora no kebaru. Amatuka mangi nabo turaba amatuko no ena tatamagima. Kebarua tutanyoretia ndo citore igo boriri tukorigima. Na bego ikiransa ijinda abana bekomeri goike sukuru oroche babero ori tukorigima. Koira na gocha sasite gendo kiabora nkoba. Omwana no mokepio korokuna umibona igo bwate miaka 6. Akarware sukuru esauriye njara. Omwana uye akagireka pia anye report gegocha bakanga. Nkagura bakekerongo ike sukuru nganyara ng'omwana agojete kumbe igachieta akagoya pia njara kararo bunyasi igoro. Abarimu bagetiga konywe chae babekeirwe emesa igoro bakaha omwana orie chae n'egekombe. Bakarusio omugati ebipisi bibere bakamuha akari. Omwana oria akamanya gocha moya akoroche bakamoikaransi asaba amate bane n'abasani bane bonsi pi yonko basabo bokonyi gaki bankonye gento gekoro kwenyomba asenkorara enyombe tene neiga gaki nindara inse pini ntatware getanda goso moito nabonkorara inse kogicha banga gachire nyomba gaki bankonyera abana nonye nkende kibakuri. Basi na mami mbokonyi kyoranyare kubana. Nchega kino nchendagira timbwati. Unabona ngunywa mariogo besa ndagira teyo. Akibona bona gotuko onkwati kubogakia. Imbikorara ene namba yo munyagitari. Nabona gukwanega ngenda te kwayani. Namba yesimu 07 17 60 59 61. Amayia Samson Ondieki. Tengo reporter ya Ndizi TV kure sub-county ya Nyamache Ndoke Julie Kerubo. Abaibori nigo baboriwe ko barenda abana babo anene chinga kiechiga chomutimoko bwerusa entambe okwana niga babwatani korwa seskuru ya Excel Shining Star babere bakwene kiabuna boigo merobere mekiradu ya beirege kobekwa bosyo kwa matemwa manene ayo akagero korekana anena sekredi egredi kya gatano nalimo na boigo a class 8. Wizara ya Gisemi nigo bono yabekire merobere ya bene kwene kibuna matemu ali yamanene eyo mwako yujaro korekana abuna arobereirie kaukwana aseskuru yoboroso ya Excel Shining Star Academy ime yensemo ya Kisii Central Sub-County Director of Education yadena bionsi nigo wikiranire. Sisi kama Wizara ya Elimu tumejitayarisha ya kutosha. Mtihani tumepata ya grade 6 na class 8 na next week ndio tutafanya mtihani huo. Mwalimu tayari washachukua vile vitu ambavyo vinatakikana
na tumejitayarisha vilivyo, na shule hii tutafanya mitihani kama shule zingine, na tunawatakia kila laheri. Boigoni ganyarika gosemia Chisukuru gosiro moroberio CBC na gutumika jinjira chekerero. Tukitembea hapa mara kwa mara kuona kukakuwa kazi ya shule, tunaona wazazi shule hii iko katika ile mkondo ambayo tunapenda ama ile tunataka kama wizara ya elimu. We embrace mambo ya technology, mambo ya computer na mambo mengine ambayo CBC ama Ministry of Education inanuia kupeleka shule zetu zielekee upande huo. Hii shule ni moja ya shule ambazo tunaziona inafanya vizuri sana tukielekea sehemu hiyo. Gochasa Bible ni gabori ya Bible utabaita abana babo emyoyo. Mtoto umleavyo, wale watoto ambao tuko nao, ukimwangalia mtoto wako hivyo unamwona kuna daktari, ukimwona mtoto wako hivyo unamwona kuna mwalimu. Kwa hivyo tusikate tamaa ama tuseme mambo ambayo yata discourage mwanafunzi katika shule kwa kusema wewe sijui wewe ni wa damu gani. Sasa mimi hata vile nakuona hivi ni kama umeleta damu ya nyumba kwa ya ukoo yenu. No, tuwape watoto wetu matumaini ili wapate kuwa watu wa kutegemewa siku za usoni. Na naamini hata kwa Biblia inasema yale ambao unasema ukinena mazuri kwa mtoto wako, bila shaka mambo mazuri yatamfuata. Sina namna hiyo. Tukianza kudiscourage mambo hayataenda vile ambavyo inatakikana. Kati ya bali baikirana ase umuyogo yubakurawa na director na bathini beskuru iyo ni gobono base Nyamira Bible. Next year leo hii miezi 2 jaribu kukaa na watoto, jaribu kuona watoto wanaishi na kina nani, watoto wanachezea wapi, watoto mwaweke karibu ili chanyo wa Mungu akipenda ituletee watoto vile tulimewaachilia wakiwa mikono yenu. Tujue jinsi wanavyokaa nyumbani, wanacheza na kina nani, wanatembea wapi, ili tuweze kusaidia watoto wetu. Kuna mafunzo mengi sana chafu huko nje, na tungeomba tusikie mtoto wa Chinsa amepatikana kwa yale mafunzo. Waigo omoteni weskuru eyo niga kirembuya asoko kina weskuru eyo asase mereduna skuru ni chikwenda okarabuya asamatko alebosyo. It has been a journey full of new experiences, memories and holistic growth. I appreciate all who have positively contributed to the growth and well-being of the school. Goribota jigeta seni Kandis TV editariane Brighton Makori. Mwanchu murigere roboti orurwa ya Brighton Makori na robotoreta omwerio bwa Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobwekirana ngo wakirangambia muna sogo chora kubananche ande mbia muna sogo chora kubwatia miroberio ya Ndizi TV nyora sensemo ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News eri otogendere gusanga na kwemanya manke Petro Mokeira nero ene kiachipicha nero gi chiago ikeire asensemo imanyerero twabwatirana nere Joshua Auta eri etariane Everline Osero twaro burigere borobia. Mwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira Chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wasoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inya Isato isano nemo ibere Isato isano na Isato isano na ibere eyemo.